musidɓe no yirɗon ni ɗo gandi nde ti décision tanti Aissatou e bobo wontiɓe Portugal holli addani en musidɓe mbuɗi fiye naɓu ɓiɗɗo nene on ka laptan hara noon ɗen andi ni programme yi no ɓeydi mouradu moƴƴuru meɗen yalti ɗaɓɓutugo kañum ɓiɗɗo nene o regarde oy ko waali ɗon ye la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ari wallama wow ye no yurmi koto ouais koto ça va imi dogunen imu konu waɗuma a wawata konu waɗuma redu ma ɗo ma musude woyi ɓandu ndu no wuli moƴƴano gandi o yanu ɓandu ndu no wuli moƴƴano ok il faut m'arrêter ndari se heɓay namaste iye non ça va c'est notre frère ko rendu won ma musude a ñamali rendu no wuli kat konno faalaɗa de fanko nan habo man kala ta nani dogu chéri ye koto noddañe ga sare namaste woyo ndaari koto ayi ɗum ɗo kanko tomo yani ɗo la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslim ay moƴƴere ko Allah holli en ye mi yettima yo jooma ou bien on peut le prendre ici koto harani oɗo so jaɓe naɓe mo ɗon assalamu aleykum ça va chéri a wawi mi walde men naɓe oɗo kalab tan taxi o woro job bacci yaw na o mi wawa koto mi wawa nan o aladata lada alando o woy aladata no danan goɗɗo ara ga sari namaste ɓe artinna i o sella woni ye na aw fanko nan ay fay jon nan fanko nan ye woy ɓandu makko no wuli kat hi namaste on vient trouver l'enfant de Néné qui est tombé. Je vous dis. Allahu Akbar. Voyez dey. Néné anda. Tani ne vero na bore anka sare. Na bore ne me oro an sare. Na ay koto fanko nan fanko dogu ne rango taxi oyano namaste Vous allez bien? Walla mi va déplacer ko na mam galaptan. Ko robe fa galaptan me fa anabude odo. Ko ko redu won mo musude. Non, on peut aller. Si don tu won ton. Konon tu won don. Do wonde wobbe ton. Ya Allah. ari na banana ngoro ko laptang do ko ono jinda tu nyama fusu watama nan kalapta na banto memmo o sallawon
Komene woni yadu, komene woni yadu de makko. Grand ko dum min net namaste on va aller parce que so nak amba yara nakugo goɗɗo tappi goɗɗo ɓe ɗi oya wu ye o baba tabe utte ba fangal o ko to tatte fosro yana fiya lankali utte ba fangal da nangi morota yan fiyalla ye ye joro nder ga koto vous allez bien merci ça va la walo son awa joɗade ɗo mais allez à tout à l'heure. Voilà, mesdames, messieurs, on marque notre élément, on va rester derrière Koto. On va aller ensemble à l'hôpital. Hôpital régional, il y a Nani. Ok. Omar, on vient rapidement avec lui. Moi, je suis derrière. Koto, on à l'hôpital Nani. Allez, mes amours, à tout à l'heure.